Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada adik kami Alfan Ramadan. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat pula mempelancar acara kita dari awal nantinya sampai dengan berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, memasuki acara kedua. Acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Kampung Desa Laibutar. Kepada Bapak Kepala Kampung Desa Laibutar